Siva sibakhulu ukuthi United Nations ngathi ake sakusuku sikhumbule leligoqa sitheke ngalemini sizolikhumbula ngokuthi siclean South Africa senze into engeze kuba nzima kunombani na nambani uzakwazi kuyenza akwento enzima uclean kodwa siqoqe iSouth Africa ibenhle egameni lakhe inhleke lento yokuzalwa namagorha kuba yenza ukuthi sibuyele embalini umzukulwane lo kaNgubengcuka isizwe sabathe yenze lonto kuba senze isintu kuba ngesintu asigqibeli nje ngokuthi sithi ngusibani lo akabani xa ungumuntu uyambuza ukuthi umfo kabani yena ezalwa ngubani ingakho ke namhlanje besichila esitashwapha sika Mandela kuba wazi wakho nje lo Mandela simbiza ukuthi uMandela kuba kwakukhona owayebiziwe ngokuthi uMandela eqaleni endlini abathe shumayile into eyodwa kumadini uthi kufanele ukuthi sonke sikhululeke sibe kwiSouth Africa ezosiphatha kahle sonke kuphela inhlupheko ayikapheli ke leyo ndawo kuba inhlupheko isekho kula ncwadi yakhe iLong Walk to Freedom uthi uqabela intaba ucinga ubuqhubile uthi awufika kwenqoba zininzi ngaphambili ithethe uba yinde lendlela uyahamba amfishananga inde apha kuthi enye ke yento ekhona ukuthi asimanyaneni njengesizwe sakhe isizwe sethu zimfundiso zakhe ezi esenza basidibane ngohlobo sihlangane ukuxoxa iSouth Africa